testing sesiju. Ovoj sesiji ću se baviti analizom KCHF-a, kako smo mogli da se pozicioniramo, šta smo mogli da radimo na tradu koji sam vežbao pre par dana. Znači ono što mogu da vidim je da ovdje imamo zonu na 4 sata koja je uzrokovala i prelom višestruke strukture i ako uradim refinement na 1 sat, mogu da vidim da je ceo potez krenuo iz ovog vika ovdje. Ako pokušam da uradim refinement iz tog nivoa, još uvijek ne vidim ništa značajno to viku. Ako odem na 15 minuta, 10, znači ideja mi da pronađem engulfing svećicu koja je uzrokovala sam taj pokret. I samim tim to je upravo ovaj nivo ovdje, znači ovaj nivo je kreirao taj momentum ka dole i ono što sada imam je upravo moja zona, znači moja zona interesovanja. Ako odem na 1 sat i sada pustim price action, znači čekam da cena dođe u moj nivo, znači puštam price action, cena još uvijek nije došla u moj nivo i nastavlja da pada ka dole. Ono što je jako dobro u vezi ovoga je da je ovo očigledan order blok. Kad je nešto očigledno, znaj da je to likvidnost na tržištu, jer ovdje, ako vidimo i ovaj očigledan order blok, znači on je ovim momentumom propao, znači svi ljudi koji su pokušavali da longuju odmah taj bez ikakve konfirmacije, oni su bili likvidirani i samim tim, zato što, ok, jasno je da ova zona uticala na prelom ove ovdje strukture i unutrašnje i glavne strukture, međutim, ovaj nivo je nastao za vreme vesti i samim tim vidimo kako se je ispucao i opet kažem, kad je nešto jako očigledno na tržištu, to je likvidnost. Sad ono što je dobro u vezi ove zone, jeste ovo očigledan blok, međutim sada ovdje imamo zamku, znači imamo višestruke zamke i samim tim ovaj nivo, znači na 4 sata se čini da je reagovalo tu zonu, međutim ako odemo na 1 sat vidimo da naš refinement je još uvijek u mestu, znači vidimo da je naša zona i dalje validna i upravo ovaj nivo služi sada kao moguća zamka. Sada ono što je također jako bitno da kada se cena odbije na 4 sata, recimo u ovom slučaju se odbila na 4 sata, u velikom broju slučajeva neće biti u stanju da napravi prelom strukture. Znači naše dno se trenutno nalazi ovdje. Znači primjenjujući svoja pravila pri određivanju strukture, znači mogu da uvidim da mi je ovdje dno, a trenutno da mi je ovo high, ali unutrašnje strukture. Ako pogledam iz glavne strukture, znači moj high se nalazi ovdje, a moje dno se nalazi ovdje. Znači opet kombinujući svoj sistem pravila na određivane strukture. Sad ono što ja čekam je da cijena dođe u ovaj gore nivo i onda potražim, mogu da primjenim kriterijum ulaza i onda da se pozicioniram u taj trade. Ako pustim price action, znači vidimo da ovaj nivo nije u stanju da napravi prelom strukture, znači možemo da vidimo da se trenutno odbija od ovaj nivo. Ako pustim price action dalje, ok, znači ono što ću sada probati je da premjenim svoj kriterijum ulaza u okviru te zone. Znači evo, otiću na 5 minuta i posmatrati šta se dešava. Znači pratit ću cenu od range do range. Znači trenutno vidim da je ovo moje dno, a da je ovo moj high. Znači ja ovdje još uvijek nemam razlog da ulazim u sell. Puštam price action, još uvijek nemam ništa. Sada mogu da vidim da je ovdje moj high, a da je ovdje moje dno. Puštam i dalje price action, znači još uvijek nemam ništa. I sada ako pogledam odakle je došao taj prelom, ovaj prelom je upravo došao iz ovog nivoa. Znači ovo je naš ekstrem i samim tim po ovome mogu da vidim da je ovo zona koju bih mogao da posmatram. Ako povučem volume profile, mogu da vidim da mi se najveći volumen nalazi upravo u tom nivou. Znači to je posljednji imbalans i upravo ovaj nivo je uticao na prelom strukturu. Međutim, ako pogledam malo približnije, mogu također da vidim da je tu bio i likvidacijni vik koji je također uticao na prelom strukture. Znači imam dva nivoa koje bih mogao da posmatram. Znači cena je sada ušla u moju zonu i dala mi kriterijum ulaza. Znači ja sam sada svoj kriterijum ulaza potvrdio i napravio sam prelom strukture. Ono što čekam je da mi cena potvrdi u okviru zona, da mi da konfirmaciju u vidu engulfing svećice, da bih ušao na mark egzekuciju. Znači hoću sada da puštam svećicu po svećicu.
ovdje još uvijek nemam ništa i ovdje dobijem engulfing. Znači, čim sam dobio ovdje, znači dobio sam engulfing svećicu, znači ove posljednje dve. To je za mene znak da ulazi market execution. Znači, naravno, jako je bitno sačekati zatvaranje. Znači, pokrivam se iznad i pošto mi je gore extreme, znam da mi je zona također validna, nakon ovog nivoa mogu da se povučem na break-even. Puštam price action, znači ja sam još uvijek u tradu i ja sada ovdje mogu da se povučem na break-even. Znači oni ljudi koji recimo žele da skine radni profit, mogu su da skinu deo profita ovdje i da ostatak volumena puste da voze. Međutim, ovo je trenutno, ja volim da se isplati malo više, znači kad je u pitanju ja bih vjerojatno ga držao do ovog nivoa. Ali ajde vidimo što se dalje dešava sa cijenom. Znači ja sada puštam price action. I ovdje dobijam break even. Znači ovaj trade za mene više nije validan. Znači ovdje mogu da kažem da ova zona za mene više nije validna. Znači sljedeća stvar koju mogu da posmatram je da sačekam da cijena dođe u ovaj gornji nivo i da tu sačekam konfirmaciju ulaza. Puštam znači cijenu i ono što sada želim da pronađem jasan engulfing. Ono što mogu da vidim je na 4 minuta da sam dobio jasan engulfing i samim tim, naravno, pre nego što se uđe u trade, jako je bitno osmatrati šta se dešava sa cijenom, znači posmatrati višestruku, to jest raditi multi-time frame analizu i posmatrati na kom time frame možete da dobijete najbolju mogućnost ulaza, međutim, jako je bitno sačekati zatvaranje svećice, znači posmatrati ovdje sa strane vreme zatvaranja, znači ovo je pokrivajući svećica i znači ovo je moja konfirmacija za ulazak u trade. Znači, po meni, čim dobijem ovakvu svećicu, nema potrebe da se zatvaramo iznad, jer samim tim drastično smanjujemo naš risk reward, međutim, kada je u pitanju ovakva vrsta trejda, znači, ako se radi na limit, naravno da je preporučljivo da se zatvara iznad, međutim, ja čim dobijem engulfing svećicu, znači čim dobijem tu konfirmaciju, ja se zatvaram iznad nje, znači oko 1 do 2 pipa se zatvaram iznad nje, znači nema potrebe da vučem svoj stop loss kroz dugar. Znači, jer svakako ovaj nivo je invalidacija moje zone. Sada, prvi TP može da bude, znači mogu bi da ga držim do ovdje, to je 1:5. I također sljedeći TP će biti malo niže, ali ajde prvo da dobijem ovaj prvi. Znači ja sada puštam price action. Još uvijek nisam dobio svoj TP. I ovdje sam dobio svoj TP. Znači ja sam sada isplaćen, 50% volumena sam izbacio, to jest 50% volumena je još uvijek aktivno. Puštam dalje. Znači, nakon što sam povukao na break-even, ja sam i dalje aktivno u tradu, znači vidimo da cijena je imala prostora do tog nivoa oko 2 pipa, samim tim to znači da smo još uvijek u tom tradu, znači ovdje dobijemo drugi TP i ostatak volumena bih pustio da cijena ide dalje. Tako da, to bi bilo sve u ovoj backtesting sesiji, znači doradili smo našu zonu, radili smo refinement, i onda smo na manjem time frame pokušali da primenimo kriterijum ulaza, ne bi li se pozicionirali u ovaj trade. Tako da to bi bilo sve, a mi se vidimo u narednoj sesiji.